Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka Health Checkup, ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Usim jong karat marwet upaim kens im ula pensyai pat ba halor ka jingwan tuklar jong kawai ka kenhun seng balatip kum ka Gao Gyan Foundation. Ha ka yode masi ka badan hakasnong khana para ha ka balakeno bakani ka yo kadai ka yo ka balong bean bandi yaki merat. Nagaliang jong usim ha ka laitrik unai liber arajar arpuway ula pensyairu ba kani ka yo kamdei satya ka yo ka balong bean. Henry kadai kayo kabala aibor da kasorkar jilla, bat kadai ru kayo kabala don nado hendai hentai bandi ki masi nakabenta ka jingdon kam jong kipat ba kari khasi bat jaintia. Namag don kan keno na iwi long kami kavital jen no kavital jen gaw rakshak te ki keno ba ya ot masi hane hiyo ande kata kamdei jisha kong ba tu kastam saka nala ta kataro ka Malaysia namar kani kani kong jum baki masih ki jung hi te ka ek long ka basusi kisu keno yang kayo jungi ka balong ka wala don nadu hindai thai wala seng da ki hakari ti dusu nadu hindai thai te haswa binyo jelaro ba don pa kani kayo te ka keno ro ba kani kayo jungi kalong illegal hindai ka long ka de ka legal ya ka ba ka government ka itu kani kayo te ngasusi ha lor ka jo on kani ka priu ka kumno ko wan on ya kayo juni bakalong illegal. Tapi nak orang baik kena Vietnam ni bagi ot masih kena hindu ot masih, anda kam ni jangan tambah isu di Delhi. Dekat sabar kita beri pilih kena kata ngintip. Anda po iya pat ni hindu ot masih.